Na nedavno održanom 6. festivalu kratke priče, Kicking the Short, upečatljivo je bilo prisustvo pisaca iz Velike Britanije. Pored pisaca koje su gledaoci već imali prilike da upoznaju tokom leta u emisijama Metropolis i Beokult, Bernarda McLaverty iz Škotske, koja je već godinama velika britanska književna zvezda kratke priče, i dve spisateljice mlađe generacije iz Velsa, Sian Melangel-Dafid i Holly Howitt, sada ćemo vam predstaviti još 3 autora iz Engleske koji su već postigli značajne uspehe. Adam Marek je svoje prve priče počeo da piše i objavljuje još kao tinejdžer. Završio je filmsku školu, radio u industriji muzičkih videa, a sada je deo izdavačkog tima u okviru Kraljevskog društva za zaštitu ptica. Prvu zbirku priča, Uputstvo za gutanje, je objavio u Koma Pressu i ona je odmah bila nominovana za prestižnu nagradu Frank O'Connor. Takođe se našao i u užem izboru za kratku priču koju dodeljuje Sunday Times. Priče su mu objavljivane u brojnim časopisima, nalaze se u nekoliko antologija, od kojih je najznačajnija antologija Britanskog saveta. Dvostruki je dobitnik nagrade Britport. Njegova proza se nalazi na tankoj liniji koja deli fantastiku i realizam i na festivalu Kicking the Short je pročitao jednu od najzapaženijih priča. It means freedom. I think because it Kratka priča znači slobodu. Potrebno je manje vremena da se napiše i treba nam manje vremena da je pročitamo, pa je čitalac spreman da proba različite stvari. Kratka priča dopušta više eksperimentisanja, poigravanje s novim idejama. To je za mene kao polje za testiranje. Volim da ih pišem jer mogu da eksperimentišem. Ako mi se ne sviđa priča koju sam napisao, mogu da je bacim i da napišem drugu. Pišem priče koje su kombinacija fantastičnog i savremenog. Trudim se da budu mešavina običnih svetova i elemenata fantastičnog koji su u njih utkani. To je kombinacija čudnih stvari koje se dešavaju u normalnim okolnostima. Pokušavam da učinim neobične stvari uverljivim. U toku je preporod kratke priče. Ima nekoliko festivala kratke priče kao u Charlestonu i u Južnoj Irskoj, a postoje i takmičenja sa vrednim nagradama. Ja sam ušao u uži izbor za nagradu Sunday Timesa i bio sam nominovan za nagradu Frank O'Connor, tako da to usmerava pažnju na kratku priču i dovodi nove čitaoce. Ima novih, uzbudljivih pisaca kratkih priča, kao što su Claire Wickfall, Robert Sheehan, Alison MacLeod. Zajednica autora kratkih priča je vrlo mala, tako da na festivalima srećete iste pisce, međusobno se poznajemo i držimo se zajedno. Evie Wyld je rođena u Australiji, gde i danas često odlazi, odakle crpe teme za svoju prozu. Završila je kreativno pisanje na Univerzitetu Goldsmith u Londonu, gde je magistrirala specijalizujući se za kratku priču. Prvi roman Evie Wyld osvojio je nagradu John Llewellyn Rice, kao i nagradu Betty Trask. Bila je u užem izboru za nagradu Orange u kategoriji mladih pisaca. Njene kratke priče objavljivane su u različitim časopisima, uključujući Grantu i Vogue. Trenutno piše svoj drugi roman i radi u nezavisnoj knjižari u Peckhamu u Londonu. Kratka priča je prvo što sam počela da pišem kada sam imala 16 godina. Vrlo mi je bliska. Mnogo vremena sam posvetila tom žanru i želim da mu se vratim. Ali pre nego što to učinim, moram da napišem još 3 romana. Mnogo volim kratke priče. One imaju svoj život. Ljudski likovi vode radnju, ali volim da ih postavim u određeni pejzaž da bih videla kako okruženje utiče na njih. Kada ste sami, počnete da pričate sa sobom ili sa životinjama i drvećem. Čovek ume malo da skrene, pa je zanimljivo posmatrati ga na takvom mestu.
place to watch someone from. I work in a small bookshop in London. Radim u jednoj maloj knjižari u Londonu, pa sam okružena različitim idejama. Vidim šta nam dolazi iz sveta i šta je popularno, ali ono što me uvek inspiriše jesu uspomeni iz mog detinjstva u Australiji. Teme su pejzaži koje tretiram kao posebne likove. Vetar, sunce i životinje. Životinje predstavljaju posebnu inspiraciju. Volim Peckham, tamo sam odrasla. U blizini moga stana odmah iza ugla nalazi se bar u kojem se u mućkama društvo okuplja da pije. To je pomalo ruralna atmosfera. Tamo živim 25 godina i sve se mnogo promenilo. Nekada je taj kraj više ličio na mesto iz serije Mućke. Neki delovi još uvek imaju tu atmosferu, još uvek ima puno zelenila. Definitivno Rodnija. Njega uvek zafrkavaju jer je gubitnik, a mi u Engleskoj volimo gubitnike. Rodney? Rodney's back, Dill. Look, he's here. A lot of writers live in Peckham. It's very arty. Mnogo pisaca živi u Peckhamu. To je umetnički kraj. Ima mnogo vajara, slikara, pesnika. Šta je sada aktuelno u Velikoj Britaniji? Ono što je aktuelno svuda u svetu, vampiri. Ali u pravoj literaturi traže se samo dobro osmišljeni likovi. Ja u knjižari preporučujem knjige koje su istovremeno i mračne i smešne. Volim one koje imaju mnogo humora, ali i ono o čemu smo sinoć slušali, mračne teme iz stvarnog života. Teorijski ne trebaju nam nagrade za žene. Trebalo bi da postoji jednakost, ali realno gledano u knjižari vidim da ljudi radije kupuju knjige muških autora. Na to se svodi. Ako je moguće manjinu malo pogurati, onda je to dobro. Znam da je to kontroverzna nagrada. Međutim, kada se zapitate koliko ima spisateljica koje pišu jednako dobro kao muškarci, shvatate da je situacija poražavajuća. Te zato mislim da je ovo nagrada, Orange nagrada, korisna za žene. Gregory Normanton je rođen u Južnoj Engleskoj 76. godine. Studirao je engleski jezik i glumu na Oxfordu. Do sada je objavio 4 romana, od kojih je roman Umetnine i čudesa objavljen i na srpskom jeziku. Za taj roman 2003. godine dodeljena mu je nagrada za književnost Britanskog umetničkog saveta. Kratke priče objavljivane su mu u književnim časopisima i emitovane na radiju BBC. Trenutno piše novi roman i kao urednik priređuje zbirku kratkih priča vodećih britanskih autora napisanih na temu ekologije, a i sam je istaknuti aktivista ekološkog pokreta. Želeo sam da slavim rane dane romana, slikovitost i otkrivanje tog divnog književnog žanra u Evropi. To je bila knjiga u koju sam pretočio svu svoju energiju i entuzijazam. Možda je malo preduga, ali u njoj ima i izvesnog užitka. Tu je u velikoj meri prisutna slast mladog čoveka, što sam i bio kad sam je napisao. Uživao sam pišući je, bio sam potpuno opijen njome. Međutim, sada pišem nešto sasvim drugačije. Trenutno je u sedištu mog interesovanja ekologija. Oduvek sam u Britaniji ekološki aktivan i već dugo se trudim da pronađem načine na koji bih premostio jaz između svoje zabrinutosti kao građanina i zabrinutosti kao pisca. Mislim da sam sad na putu da ga nađem. Radim na romanu čija se radnja odvija u veoma malom i relativno nevažnom delu Engleske, u kakvom sam i sam odrastao.
To je knjiga koja pokriva dug vremenski period. Počinje invazijom Rimljana, a završava se 2000 godina u budućnosti i govori o tome kako se jedno mesto menjalo tokom vremena. Ekološko pitanje sa kojim se suočavamo je centralna tema. Tu razmišljam o pitanjima kojima se kao pisac ranije nisam bavio. Možda to znači da ću više pisati polemičke tekstove, ali polemika možda nije dobra za književnost. I mada bi to moglo biti loše, ja ću tako pisati jer u tome uživam. Oduševljen sam što se nalazim u Kikindi i što prisustvujem javnim čitanjima, pošto mi se čini da sam pomalo i frustrirani glumac. Uživam u glumi i mislim da se ona od pisanja ne razlikuje baš mnogo, naročito ako je reč o javnom čitanju. Glas pisca je potpuno drugačiji, a u svetu glume glas je od najveće važnosti. Ono što sam naučio o glumi utiče i na moj način pisanja. Drago mi je što sam dobio priliku da javno čitam. Neki britanski pisci nemaju sluha, a ja sebi svoje tekstove moram da čitam naglas kako bih se uverio u njihovu verodostojnost. Čitanje u javnosti je način da se to proveri. Zato mogu reći da sam i glumac.